ma le tahua tele ma le aoga o le toitu le la taumafai atua ai le upu o le atua lenei taeao po le a le aoga o le toitu ia te oe ma'u auā e le iloa le aoga o le toitu ma lona tahua ia te oe e le aoga foi ona e fa'apenana e fa'amanatuina o le mafua'afuana e le o mafai a te oe lenei asa auā e te le o mamalama tele po a mea iesu na fai e le asa lenei a le aoga o le toitu i iesu ia te oe ia fa'afoga mai ma e mamanao le la taumafai fa'amamalama atu ia fa'afoga mai manamanino ma le toto'a aua lava nei toi ai se mea fa'alavelave ia te oe ma o le tusi la faitauina atu e agaava nai tusia faitau atu e te mamalama i nisi o mea e fa'anai tusia la faitau atu ia le la fa'asolo atu nei taeao la faitau muamua le momolo konito o lona ta'upusulima a le fai upu e sefulu ma le lua i le lua sefulu ma le lua faitau a fai fo'i ua tala'ina keriso ua ia toetu mai na ieu oti pe fa'apefea ona fai mai o isi o tou e leai se toetu mai na ieu oti ae a fai e leai se toetu mai na ieu oti po ua lē toe fa'atuina mai keriso a fai fo'i ua lē toe fa'atuina mai keriso po ua fa'aleaoga la matou tala'i ua fa'aleaoga fo'i lo o tou fa'atuatua ua vea fo'i i matou ma molimau pepelo ia le atua auā ua molimau i matou i le atua na ia toe fa'atuina mai keriso o lē na toe fa'atuina e ia pe a fai e mo'i e lē toe tutu mai e oti auā a fai e lē toe tutu mai e oti po ua lē toe fa'atuina mai keriso a fai fo'i ua lē toe fa'atuina mai keriso ua fa'aleaoga lo o tou fa'atuatua ua nofo salapea o tou i lē ma lea fo'i ua fano e ua momoe iā keriso a fai e ngata i lenei olaga mea tatou te fa'amoemoe ia keriso ua sili i lo tatou malaia i tagata o malama o lenei ua toe fa'atuina mai keriso i e oti ua vea ma fa'apolopolo e ua momoe auā ua o'o mai le oti talu le tagata ua o'o mai fo'i le toe tutu o e ua oti talu le tagata auā fa'apei ona oti uma iā atamu e fa'apea fo'i ona fa'aolaina uma iā keriso ai peita'i e taito'atasi ma lona lava tofi o le fa'apolopolo o keriso lea mulimuliane o e o ia keriso e toe tutu i lona afio mai ona o'o ai lea i le gata'aga e tu'uina atu ai e ia le mālō i le atua o le tamā lea pe a uma ona fa'aumatia e ia o ali'isili uma ma faipule uma ma e malolosi auā e tatau ona pule o ia se ia tu'uina e ia ona fili uma lava i lalo ona mai o le toe fili e fa'aumatia o le oti lea auā ua tu'uina e ia o mea uma i lalo ona mai ai peita'i ina ua fai mai ua tu'uina i lalo mea uma iā te ia ua iloa tino ai ua vavae atu lē na ia tu'uina i lalo o mea uma iā te ia pe a uma fo'i ona tu'uina i lalo iā te ia o mea uma ona tu'uina i lalo fo'i lea o le alo lava i lē na tu'uina i lalo iā te ia o mea uma ina ia pule aoao le atua i le aoao o mea aftai o le tusi lona lua le la taumafai e faitau atu lenei taeao i lau fa'afogaga o le amua lea le muamua le tesalonia o le mataupu e fā a o le fai upu e sefulu tolu le sefulu ma le ono fa'afoga mai i le fesootaʻiga o mea lei le toetū o iesu ina ia e mamalama le tāhua ma le aoga tele o lou malamalama i le toetū o iesu faitau o te loto ina ia o tou iloa le ausoe i le mataupu i e o momoe ina nei o tou fa'anoanoa pei o isi e leai so latou fa'amoemoe auā a fai tatou te talitonu ua maliu iesu ma toetū mai e fa'apea fo'i ona aumaia e le atua fa'atasi maia o e o momoe ona o iesu matou te fai atu fo'i lenei mea iā te outou i le afioga a le ali'i o i tatou o e ola ma totoe pe afio mai le ali'i tatou te muamua i e o momoe o le situsi mulimuli o la faitauina o le momoa le kolonito mataupasu ma le lima a o le fai upu mulimuli lava
o la whaafunga mai ai whitauina o le 5 e whaangata 5 o le mua ko nito mta upa sulima o le whi upu e 5 whaangata 5 whaafunga la whitauina. Leo tie, o whea o iai lo tui, le tunga maue, o whea o iai lo manu malo, o le tui o le oti, o le angasala lea, o le malosi foi o le angasala, o le tu la fono lea, ai whawhitai i le atua, o le na te foi na mai le manu malo ia te i tātou taru lo tātou alii, o Yesu Keriso, o le nei o uso pele, ia o tautu mau, ma le le whangai e tia, ia ruaru lo o tau whaamalosi le ngaluenga le li, ma le le au noa, ina ua o tau i loa, e le se mea whalea o ngaro o tau tauti ngā i le li. E tau o tele le tu mai o Keriso i le asal nei, mai o te whapea tu foi a te oe, e te tau alo tu Keriso. O le tō tele i si Kerisiano, e le māmalama e tau alo tu o Jesu na i e woti. A al tono a i tu spaia, o lo wha māmalama i e le atua, e ta tau alo tu Jesu i le astonu. E le whapea se mea e toi tau mate, e le toi tua i Jesu i la sto. Ma e o le mea whena e tua i fia i la ngona, whaftai e i le tua. O na wa vele toi tua i Jesu ua manu maroa i ai lau ke usia. Ma ua whamaunia i fo. Le moni o le tangata lea e sa o le tangata lea ua whawai e te tununga lau ke usia. Ua whawai e ai Jesu e le whawai e se tangata. Ta lo fa isiro e si tangata lai fa mai e la tu te tunu ala o ke ja o matua ta tonu ai a Yesu o ia lava le o tangata e fa pena o na to tuma filia foi le tua e avea matangata e fa pena na sa unia fa tanga mo la o le aula le fiemo moliatu ya joe i le nei a sa. O lo moa lea i le fai upe ono. A le fai ta o le o tu si e paulo i le mua le kornito rom ta upu suma 5. A le fai upu se furu ma le ono a lo suma le ono. O i nana e ta o e paulo ia se mea se fuai tau tua e fai la unga o ta tua sol ne fa forma foi la feita o tu foi por uso mano o le toe fili e fa o matia o le oti lea o le toe fili le mafuanga na maliwa Yesu mutalu tunga mau ana o le toe fili lea e tere fili na sau Yesu fa to ilalo ale fili mo le ale fa to ilalo Yesu o le oti wa le tunga mau. Le mea na rua Yesu i tunga mau. Ma maliu. Tolu po tolu wau. Ina ia ma whapena na whato i lalo le fili lea. O le oti wa le tunga mau. Lea lana manu maloa ia Yesu ina ua toe tu mai. O le ma whai le oti. O le ma whai tunga mau. Ta hofi Yesu i lalo il manawa le ele. Le ai. Tele o isi tapua inga, e whawai isi tangata. Le moa la to pona aiwi tono la to tunga ma o palatino. Ma o iwi ala iai. Aora o keusha. Ele ai. Ele o mouni ponga aiwi o lato tua po lato li in fatu tua iai. Ai se awa o to tu manu malo. Me la yo ta o tere tu ya ta to le que chamo o ir tu no fai lo ai e manu malo ya yo Yesu fili mai an sa ai to pa wala fili to te fa forma vola to fita what sei awana e em tu mo ko ni to ta upu suma le 5 ahora foi upu e no suma le no fa funga to fita what o le toe fili e wha o matia o le oti lea. Io o le toe fili.
Lono winga le la paula le fili, e tele isi fili. Ai ole to e fili le la fatali ia le la rangi fatali ia Yesu. E alu e fa umutia. Ia le lana alu e Yesu fa mai. O te vatu le fai longa le ia te oto. E peia o iona le manawalia. E pe ole tele peia o falsa ai to e fa u Yesu to e fa tu Yesu to. Ia la e fa tau tala Yesu. I lona maliu ma lona to tu mai. Tolu po, tolu wao. E lena to tu manu maro e Yesu. O sana le maleluia. Ma e fia. Awa o sa o tangata le e te tapua ai. Ma fa vai ai lo fa tu tuang. Ia ma e te tonu ai o Yesu Keriso. Le lau fa ma Yesu o to fili lea. No winga la ma fa tonu ana. Le ma fai le oti o ta fie su tu ngam. Le ma fai foi tu ngam ta fie su tono na vale aisa. Lo ia o le li. O ia o tu. O ia le to fie le tama. O ave e le tama le pule ia te ia. E pule ai me o la o ti ma tu ngam. E pule ai Yesu le oti ma tu ngam. Whanongo mai e se I tanu atu. Le si ma fua anga le ta ua le to tu mai Keriso nei tu mau ma le oti. E le ngata o le to e whato I lalo le to e fili lea. Au le si mea. O I to e tu Yesu. Na tapunia o mai ia mui muinga ma le au le o tangata le te tonu Yesu ma le au lo to vale ma le au lo to leanga. E la tu te fai tala ke iso ia na ta puni mai fofonga o le tisi to e pisa o le tisi to e tautala ina o to tu Yesu o ala fariseo ma la sa tu kaio le fariseo lo to le anga ma fa penanta o fa va o tanga ta o pisa o to tu Yesu ai fai le tala pelo fa mai o fa sa la o mai lo so no hoi no tino o le lo po fe o tanu ai po fena na oi ai so ave e tu pe leo malu e o tala e tal se le to tu Yesu fo mai lei le to tu Yesu ngoi la so le lol me ngoi ma me e lo tino e tangata lo to leanga tangata tau fa leanga lo to vale fai tio fai pona ara o le stala vai de ai ma se tala fai no to fa tala to tau te tala ira uri ina o atu tunga ma le ai se Yesu e atu tunga ma na o ia na fa pena ta ui ai o ia e a o le mo se pola i e le mo foi se vai no latino a wa o to tu mano ma lo le ri na mata e lima se la o tangata o le au so sa va ai he malato fa maunia sa o to tu le sa la tu ai fata si mai Yesu na la to mafuta o le au so mai Yesu to no fare e le ai la sa tanga to tauta to pisa ina o fa bena o to tu manu malo le rio Yesu e del mena le pisa to tere ala na fai to alta Yesu ya la tu o te oti e o te tu la soto e le se menta una na ina Yesu mena na fa fitara sawa Yesu e io no so ma no tata ia mala o ke sano foi na la te mi la o te tono fa merita la Yesu o te le peti le fale lea i le tono wasu o te le peti el malu o te to e fai e asoto ia la pisa la va mai va fea le nga e le peti le fale le malu fia causanga fa wai le malu ai va mai ko fai e asoto e le lo la va nga o maliura le va ko e cara Yesu eu vou ir e male ya lo foi tau mai le Mateo e o Mateo sulu e va po fasu se pitau Awai pe yona sai le manafo le tele ya o tolu ma po e tolu e fa pe foi ona ya yo le tali yo le tangata I lalo ile ele ya o tolu ma po e tolu
Fa pe foi la le Ioane e lua fe po su valu ma su malifa. Ioane e lua fe po su valu ma su malifa. Ona fai mai e leo tangata i utaia, o whapea mai a te ia. Se a se fai longa e te whaani mai ai a te i mātou, ina ua e whaia nei mea, o tari atu Yesu, o whapea atu i a te i ratou, ina le petia o le nei manu manu, ona outo e whaia lea i aso e tō. Io, whamaulinga lai a te oe e le whapea na toi tūngu Yesu. Le ai. O uma na fai no Yesu la u farsei o la tatu ko yo i tangata me te tonu no e na ai. Fai la tonu mo li mau. Le fai ta lai le a Yesu. Tonu po tonu wao te ai e tonga mau au te tu la su to. Fa peara la wali e pero ta la Yesu. Me vola la fa ta tari la wali pe mo i la ta la Yesu. E to tu ia o tu ta o tu Yesu o sa o le leia le me foi la na ma o fai le so a wa foi no te tonu e Maria ma hitara pa ui o tanga tanto te tonu ma o ave mo me u fa mononge a wa foi fa ui no Yesu il tu ma e no fo la le so la fi tonu portu fare o fe o fa foi te o puela to era o fariseo ma o tu la fo te ia la ori le tu Yesu tonu fa ala loka fito e fa tu Yesu ia o to manuia ia mal fa sanga tu la ori o Yesu le o alwa to Yesu alu tonu portu la fia e te foi Petero o São Maria fatu a Petero o tu Yesu le la wina mai mato Yesu ta o tu ya te to te mo ka le ya fata ni mai e o mana tu le tu te fira e ka le ya ma ja o peke fa mai la uri he mo ko yo ko pe fa mai ko haru lo mo le langa so mo le mo le Yesu mo ma o sa o ha ko o mele e ka o ko ia ke o e ko Yesu fi fa dia Yesu lo pa o mo lo ma e ai o me ka u e fa ko ke cha na le ko Yesu le la we lo ni ka se kasi o me ka u ko o le fai longa le ilo o mangba loa ia Yesu o fili a wale mea lewa lea sa wa Yesu o sa unga ia tu i le uru o fili i fa o makianga longa ki apolo ia le la o mo le mau le o koe ku Yesu o koe fili o kunga mau le oki i le si mere fia kakangwa koe ke o e kawa ke o ku o Yesu ele kutsama le kuspaia o fama nge ele sao lo ke kongu ya Yesu sao le ka le kongu ya o i foi lo ai se o isi ma ko ngaka eu o mai la o ma le ka ku mai la o ma le ka Hare Krishna ia o la uwa po o ia la puka ia le wala ia ma le kele mo kanka e fa benga o mai ala ko ma la ko kama ia au me o le la ka ko po la ka sa ko ko ia vai o kala ali one fa fo la fa ka wa ku ia le fa fo la fa ka ku si le ka o Kristo fo ina tinga ina o ia fa tasi mo ang sala o le ami o tonu o le sui o le ami o tonu. Ina ia taita ina e ia o i tātou i le atua. Na fasi o tia o ia i le tino. A ua whaola ina mai i le anganga. Na ia mariwa tuai, matala ia tuai i anganga i le whare pui pui. Alu pea.
ta la e doi nganga e fa pui pui o e na le whalongo ana mua ina o whatalitali mai le on sa i o le atua ana mua i o na pō noa a o sa uni e le va na wha sa ui na ai tangata e toa i titi e toa valu lava i le vai o le whaatusa fo i lea mea o le papatisonga o lo whaola mai ai nei ia i tātou e le o le whaatea e se ina o le ele o le tino a o le tali a le loto fo te ifo le lei i le atua i le toi tu mai o Yesu Keriso yo o i la o i lo ai o sa o le ngaka le kaku ki whakua ia o Yesu mai o ngaka le ngako e maliu alu se holi alu kunga mau fora mwhai roa i ngaka ngalako whio ki umar kei me o ngoa i le roro ma kau iai ia wau iai nga whai aku iai e laso ki saua e koe la unga i Yesu e mausa mongoa lako pule mausa mongoa Paul mea ngalu proclaim ngalu Yesu kau e malongo iai o ia ngaka lea nga fo mei e kala ka maa whanga ue ka banga ue ka mai lisi whawhingi e sau e kui le uro ngaka usara o whako Yesu wau ngei wau lea ngau sau e whapenga whako e laro ki Apollo ia wau mea nganga sau e Yesu a ngalu la i ka ngaka e o pongoa i se ori lo mafikia i se ori o ngole uskai o pongoa e alu e folfola iai mwhairo iai longa mangu maa loa iai io e ngalu e whairoa iai e ka hua kereli menge i ka kaunga e mamarama iai e wia e whengo fie e kaupenga e whango iai kari kongu iai a wale mafuanga ale koe ku Yesu mafuanga koe lea kaua i lama koe ku mai le li anga kau mai me umar kuspai Faku angale ai ni ko ku Yesu o le luma salvarasi el ko unga la que chang. El ai mas me que ko la que chang ko sa. Pangale ko ku Yesu. A o Yesu ele ko ku mai, o le fa mo mo ka ko. O que ko fo que chang e se mai pero le se para una mo ai mo ko fa mo mo ai. Awanga o ki o ia o le lafo mai e wina e oti ai te hola pea ai sa o nge el fama moer koe kua i kai pira o Yesu o le sia ngal koe ku ua kako loa ai e le ia se kangaka wabe e le kua le manga ma le pude i le ho wabe umai a Yesu Pau ale ko ku va ku la sal. Mai me fuanga. Mai ke ro kala ya la sal. Fa ko Yesu fe e ku ma la sal, mai ke ni ko fino la sal. Se lo fa mai le ri o ma ngi ro kwa. Fa po ku ma. A ka do fa po ku ma nga fa po mo o ka apel king o i kongo o pjok ele é anko ele wa ele no fulo loia ele na vai pango la ele mai e fe mai kala Yesu o kwa ke mi mo le wala foi Jesus va kala fa pe mai Yesu o que ele vai foi le a que ele com mai o le li o tu wa o le bakua le ole ko ku la sal le o nganga ko ku fa kai va ya Yesu ko ku mai nesa o ka ko loa ele aila ele mai al ka kapoia ka ke pese ka ko paki ka ko ifo ya me foi le ai ma kwa e fia lo ma e ngau au unga ia ke ia so se mea ka o ele ngō ke wiso ia wha benanga e fia ia o le si mea ka ua ia ke i le yonge su whawa i weo
le la pa ka wa ngai ke lo ai o ka ko wa le nga mai le ku o le kali le ku nga mai ya fa pi ko le ku nga e ke le me ka wa ke fia mo e fa fonga fa ka wa o fetala yatu Yesu ya te ia wa o de le ala ma le upomolu ma le ola e le alu atu lava se tasi le tama pe a leo i mai ya tia le wa fa fonga ma Yesu wa le ala lu upomolu ma le ola e le ma se mpenga la kura kama pe a fa le ui a kuia ka alo ui o le ala o le fa ko ko ke ui ai e le ia se ka ke ui a Yesu vai ko kama e ngai po sa ko kama vai nga ka ko e pe mo Yesu pe le a fai ro Yesu kia me mo ke mi ngau me mo ai a fai ro ko inga ka ko muri a Yesu o Yesu o le pule ko ku e pule Yesu ko ku o e mal ko ku ha o wabe le ko pule a Yesu ko ku o e o fiora o fioki le li la fa uma ku i mau e lima o me e lima la so ni ko ia ke o e ke le mo o fie anga me foi o mo ke mo ko le fiona le ku ai ke le ko sanga kalunga o ngai le li ko sumo ko sanga kalunga le wa si lu su ko sanga le o foi fe o ngai i le o sipsenda ko sanga ngai lo wingo o limba su ko sanga le lo fole ko kalunga o lu le la le o mo wa i me o ki ku fa ku ya ke o ele ngaka o le la unga ba ku mo la so moriu ia o nei ko kure wa ba ko le upure ya ke o ele va pera ka wa ku ya ke o no va pera o se fa mo no se ka ele ai o me nei mo mai ka usanga ke le mo experience o lo langa ele ni me mo fie mai le ka se voi ku che mo ai ese uma fiona le ku ke mo ai ai o lo foi ka mai la unga wa e ke ia va o le kele la ko sanga e na lua e le o le kele foi nga o lo ngi me ba ko le ia ke o e ke mana mai ai le la ko foi ku me e lima o mai le fe o le ku la su ngi o me foi e ka o e lima e ke lo nga ko ku e su mar ku ma inga ia o e masa sal ko ku de Yesu mar ka o ma le nga awa le nga al fe au de ka mo le ku ke o ni ka ya ia e lo le nga mar ka o ke ko ku Yesu i la ke sia a me se voi o ia e lo le ka o ko ku Yesu ia ke ai le lo ko ku era so i ke ro ke fa o ma fa ka o se fa upia pe ke ura se maluanga ma ura se aisa ma ka fa ai ale paka ma ka ele sabi ele ka bo ke ke o ele aso ko ku ele ai lo le e la so o ka se aso pele ya ke lo foi fa halo ile ku e o la so e mai fa halo ya Yesu o fa ka ko ku o le kusi mo la fai kau o le ange sukas a lo fai upu e rusu ma lima fa fonga la fai kau mai po fetala yatu Yesu ya te ia wa unei o le toi tu ma le ola o le fa tu mai ya tia e ui lava ina oti ai ola lava ia ia wa fa fonga ia wa unei o le li o le toi tu o ira ka ke o e ka ke muluri e le fa mai Yesu wa o ko le li o ko a o ira sa ka pouco muli ro ya Yesu la me ke muli fo is ka ka e se me o sa o me a nga ma wa e ke o ki ro e o a muli ya Yesu e ko fa ku o Yesu ma ai per fa ku o Yesu la sa ma nga ye ke wa vi ia le ri nga me
Ko faolo Yesu ye o ki pa fa ki mali. Ya ro ya Yesu o ko ya se singa. Afa se ser ka manga ke mulu ya fasa. Kia ka manga afa se. Ai mulu ro ya Yesu o Yesu le li o ku. Ku si ro lo le ange su fa po. O fetala yetu Yesu ya tia. Wa nei le ala male pumoni. Maleola, e lea watu lava se tasi le sama, pe a leo I mai a tia. E a leo mai e Yesu, o ia le ala mui maleola, e kere la kulong ka maselo e ke uia kuiai. So se fale a, e ele fai koko e ke uia kua e ke alu ko. A ele alula fai koanga, e kere me fai ngai alu ko ngol fat. E fa pe foi la ia Yesu. O le fai kokoa ngā maleaga ngā ke uia kua I ke aru kongo fale mera ia kama. Fa mai la Yesu, a ele uia kua ia, ke le mwhai anu no kama. Wa makua I sao le lei a kua kua Yesu le laso le. Mai o ke whawhikai le kua, o sao le kakanga ke muri ai. O sao Yesu ngā ke kapua ia. Sao le Yesu ngā ke vivi ai. Le kio apa mai le pesa wai le fia la vai ka ku au usu only you Jesus only you ya saola o su sol le pesa di upi foti le sa me mawa usu le pesa nga only you o Yesu la bakari ya se skanga ke mulmuri mai lo fa ya mai fa benanga fa ngau le si me ka wo ko le la ka wo ya ngai e lo sa wai po le mo ko ni to ka po su lima fa u po su fiku e ngai lo su me va le a wo mo fa ka le la fa ka wa ko fa po fu fiku mo fa u po lo su mo la fa ka wa a foi o to fa tu ina ke riso o whale au ngā lo tō whātuatua o nofo sarapea o tō I le malea foi o whano e umomoe I a keriso whauperusu male ono o le toi fili e whaumotia o le oti lea o mea ia ka o ke e mamalama e a ngāri koe ku Yesu o le si mea ka o ke le koe ku Yesu e lo ai o Yesu le whako I la loa ia le kunga maumaro o le koe fili foi le koe a o mauma o whako I la loa Yesu lea fili ma lea fili ai o le koe fili lea o le oki ma kunga mau e ki o aka vai ka ngaka hoi ea o ngei ngā ngoki se se o soira ro mole e se kongo le pū mo kangi a ue mea vi fōni ngā mau le se wha moe a wapora ane le leo se mafukanga e o mero le hoki ia umaro mea whainga kā kere o ngā le hoki e maua kangi a ngaka ia me ngaka ia kangi a wai fōni ngā mai e le koe whiloa ia o ka ma vai I lunga fai ai a faira o ka ke sango e o ki ora I e ke ro ko filo ai malo uso malo ko finge malo ki nga malo ka ma jasu fe ko filo e ko filo ai ma fanga idea ala pa ia ma Yesu Cristo e la so si kianga le kalisia Quando fero ai maro ko mamaro ki ngamo ko fa fia mo uso le rangi e pe fai o ko ai fa o inga o mai la ko o mo le rangi ma fusa la na sa o ka na ka po ai sa fa ko ko le nga e ke ko ya a mai se la vai Yesu Cristo mo fa ko ko la ke tia ke ko ya Yesu mo ka ma Resi menenga ka ua I Paulo I le kusile a konito. Fe mai o ia a koa I le whakukuanga ma a koa I le whakukua. Pe a whai e koe ku Yesu.
mo ia langa lawa ia le faku o Yesu Kristo ai sa pa kalia pe fa maka ku Yesu pe mo i pe le mo fa kalia la sa pe fa maka ku Yesu ia fa kai u ma fui aba mo ku ma ai ku mai le o ingala ba be nga o nga so o le bo foi esa mo o ku ki fa o ingala mai ma so salonga la o li lu ku va la fica Roma ma la forse ora ko le mo foi ngala ko ka fie su ku ma a wa be Yesu ma kanga o ia mang malo ia I ku ma mo le ma o nga foi nga a ko ai fa ku ku la o a ko fa ku ku nga la ke chang o nga ye fa mo o la ke chang o mai de so ile ko po le ke chang a foi o ki si coronavirus le lo pe singi usila e ile aso ko fi do ai fa ka si mai ma fa nga le a o e fa o la ke le lo me ka fa ka ya nga ke fero mo le fefe mal para ai ke o ke wa ke le ko ku mo ki wa o ke wa ko mo le afi ai nga ye fa o inga se a mu yo e ki ko ku I fero ai no le e a mai Yesu Kristo ela le si kianga le kalesia ya ma ku nga me ke le ki whalongo mai e ui anga ele mamara mai a wakupea ai mamara mai pia oi ke mamara mai a ele mamara mai oi ke ele mamara mai a mai sa mo kakoi ele fia mamara mai e fi wale me whaku e a ele ka kou gai a whikari e pia oi a pe ka kou gai pe le ai ka kou ngala lea lau ke chamo le whino inga le ea ia wanga le fa penga foi unha foi que mi paulo la ko ma mo ya kanga ka ele ma ko ma fo e o mari lui si que já foi persone o le mo la sa mo la ko wala o mari lu lo nga la o fo o la lu ko ma ula para ele o foi go a o ira le ka ri ko fa ka mo la bala o Tesalonia mo foi ka po fa po su ko su mo le o te loto ina ia o tau iloa, le au soe, I le mta upu ie o momoe, ina ne o tau wha noa noa, pei o isi e le aiso la tau wha moe moe. Ia o ka wha ngongora wanga ie momoe, la winga upu momoe o whioki. Lau ke siango lau o whioki momoa e le o kei mi e whapenga si ki hai. Whamaina oko ke pole, oko ke wha ngongoa. E ele kala manga ia por me lilo le la ko ga ko me kupula vanga la o fioki o ile li a o le o ke mi a be ai ia fa o perfecto a wa fai ta tu te ton wo ma liu Yesu ma toi tu mai e fa pe foi ona o mai ele tua fa tasi mai e o mo moe ona o Yesu ma tu te fai atu foi le ni me ia te o tu ile a fionga le li o I tātou o e ola matutoe pe awhi o mai le li. Tātou te le mua mua I e o moe. E wala, whawau peral wheka, ran me whai. A wai a whio ifo mai le langi le li lava, ma le alanga, ma le leo le angir sili, ma le pua le atua, e mo fo I ona tu mai o e o otu. Ia, wala, ia, aleluia, champigi, mo ka kukura wanga ang whioki o I leri. E le mua ko I e whiola pia. Whamai e mua ko ku e moe popo ka whioki o I leri. Longo inga, ko ku mua la ringa. Whakawa koe le kakare whiola, po whakasere ia le mu whiola mai e sul bangi mui, po whaika whiola ia le. A wai a whio ifo mai le langi le li lava, ma le alanga, ma le leo le angir sili, ma le pua le atua, e mua fo I ona tu mai o e oti o ia ke riso. Ona whafua se I lea ona ave ina e o I tātou o e o ola matatoe. Whaatasi mai nā tou I ao. Ina ia whita ia I ma le alii I le vāni monimo.
ona tātou whaatasi pe alawa lea ma le ali. O le nei, ia o tou fe whaamawhanawhanai I nei upu. Ia wa marongo rai, koe maangai kiri. Le ki wa koe ku Yesu. A wa alo ia ile whamoe moe o le kua. E ave uma ka kuka whirai mai Yesu le langi. Ka whirai mai Yesu le mangi mungimu. Ai ara langa mafua le whirai inga ha. O koe ku. Koe whakuinga Yesu. Ia au ke siango. Le feo ki e kunga mau. E makalakala mo kunga mau. Ai waku kaka ia whirai mai Yesu le mangi mungimu. Ka ukia ia le mea. Ka lo fai a koi ki le roa ma se mea o ia mea. Pe ngā hoi ki le kere kungu ki ai o ngol si se o le loku ngai ke loku wai. O le mea lea. Ka mwhai e soi se mea o rai loa ngā. I le sao ngā ke kausi pēr le loku ngai loku mai ai. Ke le roa ma se mea rai kongo le fio ngā le ri. A le o ka ua kia o. Ma fuanga le ka ua kere le koe ku. E anan koe ku Yesu o ngai. Koe ku kakai ka kongu ia Yesu. Muri a Yesu. Mangalu bue a Yesu. Ele fio. A upo le ave ia fama e winga e hoki e ke ora pea. A mo e hoki o ia Kristo. Wa e winga hoki a. E ora pea. Io venga ni ngame o le hoki e ora pea. Sao e pe se ngame. Sao a koko. Ah, que ele mamla mai me fale. Eu que olha quem vai orar logo não que ar quem ia te ma ko for que ele chega ali cara vou le fa que Yesu sau mun me cao. Fa mercala le ringa ia Yesu que mun muria cao. Fa mercala Yesu la ma foi Yesu e la teo. Ma Yesu e fai lua a rope e fai o fanga o manferere a ora kari o kaka e le se lunga o ke lunga e se me ku ye no fe pero me o a fai la muri a uia o no mo foi a lunga o le ala fa ka Yesu me Yesu ya si no wat ala se le fa Yesu la ke o fa me ya le kango kama fa mai no kala Yesu se kurka ka ke kangu nga ka ke wa vai se ka ke ko ku mai no ko nga mau sa kangu se ka ko era ko so la ko nga mau ki fo dia o lo vinga nga fa kala e kangu ka ki fa ki fa le nga ka o ki fa ki vinga e wa ka e fe wa ya fe ki nga fe wa mai ama yo mai ala fe Salo la ka o ka fa nga do mama si mai mai a woki. O que fa bea ku ia ke o ni yasu. Amu ia o e pa fa wa e fa ringo. E ia nga o ki e ke o la pe. La foi le langi le ku ni fa mai o lo fa pe nga o mai la langi ne ke. A e alu ai. A maka ko mani wa ia o sa pule le ku nga mo le ku ave ai mau ki mo ia e alu o la ki le ria e wila nga e o ki e ke ola pe e era so fa ku o le ku a faia ko ka nga mo feo ki mo ka pe o ka mo mai va feo ki mai ka mo la lang ka si vo ka ko feo o mai ko ku mai ka la o Yesu Cristo. O que a kamu ko kuia Yesu. O que a kamu ora ya Yesu. Kamu ko mau ele ko kumai pe a kamu ya kamu ko mau e ko kumai o ya Yesu. O ka uala nga o sani o ko ku le. O kele me ka ua mole nga o lo ye ko ka ua e sirfia nga o ka ua kia ke o ka au ni ia mai fa kai foi il ka ko so umol ko ka mai fa fa uma le mo si senta la langi fa kai ko mo ku mo ma o mo fa nga o ia mole ai no foi nei e si e o kilan o me nga o lo e o mo ka la no ka ko ko rua
ma ka ngofia le anga leo le kua ka koropu e rua ia o ka kala iau ki rangi New Zealand. Whafkai fo e sunga ia le uri, ma e roi, whape fo e sunga ia vele, ia maro whakua ia tala, ia whape fo e keu kupe, sunga ia se piliango ma soe, wha malo fo i whawhia malawa ia i New Zealand, i au ki rangi. I la ko lango mai a maua o ia mako ma ko iai i keimi sare lo foi la o se me fa pe ia misam felila ia famuli mai a mal ka ko e ka le sia i Samoa fa ka sia ku le ku mo ko ia le ku lo ko famuli mai ia kalo mo la ba mo mako lo si le mako kalo fo le lo po a fe a mo se ba mako ke ko ia uilea ia ka whero ai pēru mō lea kua i ka sanga mori ia ngā lea kua i ka ko ngā ruenga lo songi whamauia fwoi lea kua rau whi ngā ruenga mara ko karake ia a misera ko miki o lo ngā whakauri mainga ka ko ngā ruenga i ngā Samoa mo lea ko mara ko lo whanga kere ia ke o kou i le suafo i Jesu ia mauia lei sa le seka o ka ko wala ai o kurang fwoi o mea o iela langi ngei ia ala langi ai le se mele le o ka ku whakari ai se vanga Jesu kere mele le la sa Jesu fai mo le kalesia so le kalesia ia ma ku o buma o la o ia ke ko e so ia ku le ku fala kere fa mamla makiri fa mui foi le ku le ko fina venga fa mui foi le ku ia ko ngepo so foi Jesu a mele fa so fu